Pasti gini Tayon tadi dole ke. Ay. Main chip cak di rumahnya. Iya. tak chip. Pitu sekeraja. Ah? Ada. Antah iya, antah tidak. Pak Wali nyanyi lah Pak Wali lah. Kok secara langsung Pak Wali berambang nyanyi loh. Barabu lo met nah. Iya. Jo Pak Rudi. Pak Rudi. Iya. Pak Rudi itu lagu Rena. Iya. Rena. Ke kafe mana dua. Gimana kalau Anta iyo, anta tido, anta tido.
yo. Enggak 2 kali deh. Jam berak lalai. Kok suara mesra mulai lebih ya? Kau penyanyi rock nabi soro. Banyak nan perlu Pak Wali. Kopi repek. Kopi lah dingin. Guys, apa nan perlu minta tuh Pak Wali duduk sana. Tanya saya Pak Wali. Oh nih, abonan Pak lalu minta nak. Pak Wali, kok martabak aja? Martabak. Iya. Sekarang Pak Wali dia martabak minta malam-malam. Ini pamer-pamer martabak. Iya. Lalu. Dak kalalo ada. Ilas lu lalo ada. Cikgu ada abjad. Ya, sudah kau nasi padandang deh. Jangan lupa. Bedo mami. Let's go.
panek. Ya. Rinai-rinai tu. Ih. Cip. Rakus. Tak ada simpan cok naik tak lah. Enggak orang situ sini. Iya. Banyak orang lah speech namanya. Hajar Bang Bro. Nah. Lagi bro. Lambui bro. Rinai. Diminum ote jahe lo bro. Cek. Goyang narang. Semongko.